te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au, alo mai o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso lulu, wa va aile kiwi reo le whaamuta ngā luenga tangata o lo aveina trains I Palmerston North ma Napier. O se toe whaatu langana o le au whai ngā luenga le kiwi reo wa whai e le mai asau o le tala wa mauti noa lava le tāpu ni o whale lau papa le Winston Pub International Plant. Ripotia le teo whaavau malua New Zealand, e to o fitu tangata ave train ma le isi to o whai Napier, le o lo va ai e vaea, ai se fulu ma leono Palmerston North. O nei fuafuanga I le oa a fia I le whela ua ingo wha momoli o lo whai nei e le kiwi reo I le vau Palmerston North ma Napier pita ai o ni fesuia inga ea a fia I tangata ngā lulue. Ai mai le sui o le uni o ni fuafuanga o lo vavelo na whaangai o ina, ma o le afoi wa umafono tanga ma le kiwi rail. Ma ta oto mai ai o le amatanga o le masina fowe mai a ta pena I pepa mo whaatala noanga. O lo whaasolo pia nei feutana inga I le vau sui o le uni, o le kiwi rail, ma tangata whai ngā luenga a fia I Napier ma Palmerston North. A o loma te e universite I le aso a tae au, e iai universite leo wa au mai o fo si I tanga o tatongi. O te e nei o lo tautau e te e le tūsa ma le wha o tangata ngā lulu e universite au kilani o Massey, Canterbury ma Lincoln. O te e wa mafua ono le leta lia ino le talo sanga tangata ngā lulu e tatau o na tatongi mai I lato I lunga atu o le living wage. A o tū lata I lai le aso te e, o le tolo universite mai le wha o lo fuafua e te e, leo uofo mai si itanga o tatongi mai le lua a ngā I le tolu pasene. O le University of Lincoln o le uofo mai le tolu pasene si itanga o tatongi whaapea alauni. O le University au kilani e tolu pasene a mata tatongi mai le masino Februari o le tausanga fou. Ma le University of Massey e lua pasene leo uofo mai. E le o whailo mai le University of Canterbury be fia lana ofo. O si itanga o tuina mai ele o mawhaiona tali ele talo sanga a sui o le uni le ana whaatalo sanga ina le si itanga I ono pasene. Ai mo University of Victoria whape Otago o lo o whaawau nei feutana inga ma le uni. E ono sfuma le 5 miliona le ana whaalu ele matanga luenga le social development e whaale leia I tu tau pui pui nga iona o visa. O le wasavali le se fulu tau sanga talo na fasi o tia nisi o tangata whai ngā luenga le matanga luenga le social development. I le ofisa le Wensi Ashburton, ma o ni osa whainga na whautua ina I loe le WorkSafe le tatau o na whaale leia. O I tu tau pui pui nga mo le au whai ngā luenga whaapea tangata o lo o sulu atu mo se fesoa soani. Mai lea taimi na whai ai loa suinga I ofisa uma le Wensi to tono le atunu. E ala I le whai o potu e mawhaiona whai ai whaatala noanga I se awala e malu ai whaamau ngau tangata. Whaale leia ofisa, whaapea ma le whaau popo si kula ti I ofisa te itasi. Mai le sui po le sila matanga luenga, o le mena tupui Ashburton le ua suia umai le matanga luenga I le ngata o whaingol au nanga, ai whaapea feso o ta inga. A o whaatupu la ia pele fwai numero ave pasia a fia ono o su whainga I whaia ia e tangata. O le ua whailo mai le malo suinga I whaasalanga mo tangata nei e whaia. Whaamauninga me le minister whela ua inga Simeon Brown o suinga nei wanga I le malo le whaau popo le o le mamafo whaasalanga. O tangata whai ngā luenga ua whai mai le malo e tatau na pui pui e le ngata I ave pasi. A o ave ta avale la iti, ma so o se tasi ngā lue I lungo train ma vaa whewa I le sami. O ne fesuia inga ua whai mai ai ma le malo, o lo o ngā lulue nei fo I e tu ufa atasia ta I ala fo e whaale leia atini e le saunga le mua le pasese, ma tangata ngā lulue I lungo pasi. Ma tala whaaiu, a o pisai le nei vai aso le tatau na whaamuta o le whai ngā luenga mai le fale, ai o mai ngā lulue I tutonu o ofisa, ua lea I mai le pule ngā nua o kilani le swinga. O le vai aso le nei ua whaatonu ai le minister o le Public Service Nicola Willis whaaulu o matanga luenga. E tatau na toi whaamalo sia tangata whai ngā luenga le malo e o mai ngā lulue I tutonu o ofisa, ai le o le ngā lulue mai le fale. Na whai mai ele heart of the city a Aukilani o lona manaonga ia a mata ele pule ngā nuu a Aukilani malitala. E fesoa soani lea I pisinisi. Peita ai tali le pule sili o le pule ngā nuu a Aukilani Phil Wilson. E tu sa malitolus fulfa miliona tu pe whaasao mai ele pule ngā nuu talu o na whai ngā lue ngā tutangata ili fale. Po o tupe nei sa tatau o na whaahalu e totongi ai ofisa. Tu watu fo ili whai ngofie mo tangata ngā lulue. O lea fo ia whaamama ai la lātou a venga ma I loilonga na whai ele pule ngā nuu I le amatanga o le tausanga le nei o loo I loa ai. O loo manuia le whainga o loo ngā lulue atua I le fale, tangata whai ngā luenga a le pule ngā nuu. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.